Zamani pea iluma, o Yesu uala tamai. Ia ole tātou polo kalame masani nei, ia ole maluta e au whaaleanganga. Ia ole a tātou a matamu mosi talo. Ia waile tua lo mātou tamā. Ai mātou te lei, whai au se ngā ruenga pe tau tala fo i se upo e tasi pe lua le tai au ni. E mumo lava o na mātou momoli atu le vi inga o le taulanga o le loto whaatai i lau fio. Ona lau tau singa o lau pui puinga ma lau leo leonga le mātou o lau ama whai ei o na mātou au lia whaatasi mai. Le nei aso fau, le nei aso o e fo ai. Le nei aso o e wha au popo mai aso o lo mātou o lau. Aolo mātou no nofo mau mawai le nei lalo rangi e le tu mau e le whai e fo i mo i mātou. Ona mātou a watu ai leo le taulanga o le loto whaafitai i lau fio a wana senoa oe. Se manu o penei. Mātou te leo ala whai mai nei tai au fau. Ia ia mātou avi ia o lau fio. Whaafitai ta mā i le tele male ano noa i o mea e tā pena mai whata pena mo i mātou. Le nei as fo o mea ai o lava lava vai e inu o le ea manino o lo mātou mana vai na pea i lea taimi ma lea taimi lo mātou atua mātou te whaafitai atu ai i lau fio ia wau sauni ia mataina nei por kalame lo mātou atua le o se ngaluenga e whaia fua pea au noa ma lau fio wau tutalo ai anganga pa ia fio mai o e te whetalai e te moli moli o lau upu ma lau sa vali ai o whinangaro ma loto o lau nu mau tangata e maise o lau e kale sia pa ia i le tae au nei tama tau lava i nei a wha o ngā melo ngutu ma lau leo wha ngā ioi foi lau lau whaiva ai whetalai o e anganga pa ia e moli o lau whi au ma lau sa vali ia i le tae au nei tama talo ngā luenga whalawe lawe e leo whelua lua i solo ma tu te whetu u le suafo i su alwesi awa nei whalawe lawe au malele lau upu i le tae au nei tama. Amataina e lau fio nei whasoa amaea. Ia mātou whapea i whalawa. Oi mātou au auna e lea ngā. Ai amatou avi ia oi nei maso uma. Se o atu le whaavau lau. Ono o Yesu. Amene, ma amene, ma amene. Ia, vi ia le tua nei tae au fau. Ia ele ia mataina la le tātou whasoa e mo mua ona whatalo whatu. Ia i le whasau saunga sa mua nei tū lao le tae au. Ia ma loso i fo manuia, ma lo le langi mai ne ua tātou ala whai mai. Ia i whanunga le lei. Ia le ngatai leo le wha malolonga le tua i lo tō soi fua. Ia maso mātou wola, ia ma loso i fo manuia. Ia e fia whatalo whatu leo whenga luanga pa ia le tua. Ia o lo whapena o na whawhaile le malu, ia i tūru inga uma, ia o nei larolangi o whea o au mauai ma ta sea i se i tūlo walo ma tama whanau o Samoa, o na o le tala inga o le tala le leo le malo o le atua. Ia whataro whatu ia te oe, ia le tangata o le atua malo whali tua, ia i le nei tae au fau ma loso i fo manuia, ma lo le langi ma, ia le atua ia e whataro whatu fo i le tino geriso le au paia le au pele uso matu whawhine i le ia i le nei tae au fau ma loso i fo manuia ma lo te talo ia e le ngata fo i lea ia o wo mapa angal klopo o fea lava o e fio ai mai ma ua mai nei o unanga nei tae au fau ia whatalo whatu ia te oe le pele ia i le nei tae au fau ma loso i fo manuia ma lo langi ma ia e ngata fo ilea e le ia luloa le tātou por kalame ia e mori atu le whataitele ia tātou sponsors o malava ia o le au le laulauina atu ia o tau ngoa ia naua tanga i fo i lungo tātou screen ia naua i malava ia i ngoa o tātou sponsors ia mori atu le nganga whatai ni talo ia nga leile atua ia whamanuia atu le atua i tau businessi tatala lo na langi lilingi ma sa fa awaifo na whamanuianga ia i lungo sponsors uma ia le ngata fo ilea ia o le kalisia kriso au na le tua ia o lo whapenao na tutu mai le tau au ia wa lava langoina o nei ala leo ma nei ala ata ia e mori atu fo ia se
whaatalofa i platform malava alo matama whanau a Samoa. Pei fo nei ala leo Global Kingdom TV channel ia momoli atua i le whaafitai fo i uso matua whawhine i le li o lo whapenao na ngā lue mai ia i le teleo platform ia alo matama whanau a Samoa. Ia pei o le truth will set you free, ia water flows, ia manisi platform ia wale mau atu nei i tu lao le tai au moli atu le ngā whaafitai tele tau sunga ia li whatonu mo tau wharitua ia o le au fola ia o lo whapena o na fola ina pēr le upo le atua i lea aso ma lea aso ia o a lava le tau longo ina ia o le pa ia o si o tātou o tunu ia o se whatalofa pupu le nei tu lao le tai au ia e whaatalofa atu i mele ngā whaaloalo i whaatalofa atu fo le sunga le whatonu Pastor Brother Mike ia Pureta ia whaatalofa atu i lau sunga nei tai au fau ia marwhalitua ia le ainga ma nufo alo ia le tua ia ma wo ma paanga ia mesi foi o ona le tua lo whapena ona whaatapena mai nei aso ia ngai mai tonu re tato studio ia awa lava le so ina ia o le fe au o le malo le tua i nei foi aso fou ua tato iai ia le tua mata mo fie nei aso le o ese temu ia mata ngo si foi le sulu ma le mafana o le la e manatu o le atato wanga i lo le tato fasoa ia i nei tu la o le taiao o le amawala se tusi o tato fasoa taiao nei o le amawa mai le tusi le o le konito mo le konito no mata upo fulu tolu fai upu la e mua se whangata mai le valu o le mata upu le se fulu tolu i o na versus o na fai upu ia le ala u fai tau atua nisi o fai upu le ia o na anga ia tua ilo le o le tato fasoa ia naua e tangata i fo ilunga o le tato screen naua wa ye le tusi ia malo na ulutala na ufa ulutala tu ai ole alofa moni ia ole a ufa tau atua la ia versus ia ona ngai mali to ile o le tato fasoa nei tu la o le tai au male nga fa alo ia le tua ia a fai o te tautala i ngangana tangata a toa maangelu ai le aiso ua lofa ua avea a uma apa me mea ta lili po se sume palo tangitangi a fai foi o ia te au ona perfeta ane male lo mea lilo uma male poto uma a fai foi o ia te au le faatua tuma faa tua uma ave ese ai maunga ai le aiso ua lofa o te lea o ngā lava a fai foi o te tufa ina o me uma e fanga ina ai matisiva a fai foi o te tu ina atu lo tino ina ia susunu ina ai le ai so ua lofa le ai lava sona a o ngai ia tau ono sai le lofa ia nga malu le losi le lofa le mita vale le lofa le fa fefete ina le a mio matanga ele sa ilia ia ana lava mea ele faaita ngofie ele tu ina atu inisi ile leanga ele fia ile amio leanga ai fia ile faa maoni ufi mea uma tali tonu i mea uma faa moe i mea uma ono sai i mea uma ele uma le alofa ia fangata mai i mar foi pula le se fulu tolu le la u fai tau atu e fapea a ole nei o tu mau le fatu atua male fa moe male alofa o na mea e tolu a ole sili ole alofa lea vi ele tua lewa e sila i fori tato ulu tala ile tae au nei fai mai ole alofa moni ole alofa moni e mawhai ona alofa atuai i lesi o uso a tangata o lou alofa moni e mawhai foi ona alofa atu i le atua
o le alofa moni e mawhai ai ona e alofa atu i loutua oi e pei o oe lava i ate oe. A tātou wawa ai i le tusini lea male mata upu le o lea e tautala i le alofa. O le tusi na tusi e le apostolo Paulo e ave i le ekalesia i Korinito. A whaila o e wha fonga mai le tae au nei mai moa mai i le tātou mata upu. O Korinito o le ekalesia. A o le ua tusi e le apostolo Paulo tusi e ave la le ekalesia i Korinito. A o le kaimi ngai ma le unga tupulanga nei o tātou iei. Wa le ko yeise mea e tau o Korinito. Wa le to yeise ekalesia i Korinito. A o le fesili le tae au ni o ai la le ekalesia o le a ave i le tusi lea. Po o ai foi le ekalesia, po o fea foi o yeise ekalesia. E a o ngā i le tusi le a Paulo sa ave le ekalesia i Korinito. O la ukali. O le ekalesia le ua o ngā ia. Ia le tusi lea. A Paulo lena ave i a Korinito. Wa o ngā le ekalesia lea o te ngalue ai. Wa o ngā le ekalesia lea o te au nai. Wa o ngā le ekalesia lea e te au nai. Oe le te mai moa mai le tae au nei. Wa o ngā ia te oe. A o ngā ia te a. Wa o ngā ia tato uma. O fea i le ekalesia lea. O leito tonu o Samoa. Samoa i Samoa. Samoa i Amerika, Samoa i Amerika, Samoa i Hawaii, Samoa i Australia, Samoa i tonu o New Zealand, Samoa isi atu nuu. O le narolangi. O roo nonofo mau mawai, alo matama whanau o Samoa. Ua o ngala i e kusida. A kako wawa ai i le whainga o le tusi a le apostolo. O le mahalie i. O le tusi e le apostolo le kusi. A ua ngofa ma whakakau ia ke ia. Ua kusi e le tusi. O e le mea le e loa le apostolo. O le kupu kongo le kalesia Korinito. O le ale mea, o le ase le se va ai po se sila le apostolo Paulo. Me le tupu i tono le kalesia Korinito. O le le mea tau o le lea lofa. Lea lama ko ai sili ko ai va ai le lima ko ai kilo le apostolo Paulo i mele tupu i tangata le to tonu le ekalesia i Korinito. Lea la ngo folo le apostolo ma kusi ne kusi lea ma wa kaukala la ile winga o le mea tau o le alofa moni. O le mea le to tonu o le kalesia. O le alofa o le sika ngaka loku. I le sika ngaka loku. I to tonu o le kalesia Korinito. Ngofo lo le apostolo. Ma a maka mai a ia le whaingor kus. No a maka mai ai vai me tolu e pe fale le mua ka umai le apostolo. Le ka umai a fai o te tautala inga ngana tangata. Ma a ngelu ai le ai so walofa. Ai le ai so walofa. Ele anga. Le la winga o le mea. A fai o oe tulo e te fie masangi o nga e tautala i ngana ese. I lea sau ninga ma lea sau ninga i lea susa ma lea susa. Wai e fo i tangata whapena i tutonu o lo. E fo i lo mahakukua se kulo. Nge fia tele foi le i le mele o le tautala i ngana isi. O le fai mai le apostolo Paulo. A fai o te tautala i ngana atangata o le ale winga o le mea. O le apostolo o kakao o le nga o. E maua tele le mele o le tautala i foi le i ngana ese. O le apostolo Paulo. E fia tele mai kele nga maua le apostolo Paulo i le mele. Le tautala i ngana ese. Kaukala le nganga Samoa, kaukala le nganga Koelau, kaukala le nganga Fiki, kaukala le nganga Maori, kaukala le nganga Apuriki.
ale fa mai a fai o te tau tala i ngana tangata. O longo wingo raka, ale kau kala i kaka, e fia e tau tala i ngana ese, i ko kongo o e kalesia. Ia le fa mai, a toa mga nganga a ngelu. Ai le ai, songa lofa, e le au ngā. Hoi wa aila i. Po le halo, kau kala i ngana ese, le asu sama. Ai aku ua mai loko ke vai ko la kau ko o ku lo maku ai no fale ai la ke la ko ai la ka vale alu ai le pikia o le mela nga ka ole le ai o se alofa o longa winga le ai se nga ke kau kala ngana ese tu i ko kongo ferta ale ku ua mai le loko le ma fainga e pikia se ro maku pas ko inga e mo moli longa fale e se ana me ke fai ena nga ruang onga ole alofa ale ufa mai ele se nga vi ele tu ole si mele kau kala ile apostolo Paulo i mai sa pati vi ele tu nei tai fo ole si mele fa mai ele ole la fa mai wa avea o ma apa me me la kau kala Paulo ia wa avea ia ma apa me me ka lili kang i vole mo simple ele o kele le pa o ia ele alofa o ila tato te loa i pei o leo lukala leo mea ta o le alofa mongi o lo alofa mongi e ke alofa i lesi o uso a tangata le ke lua ngalu lue whakasi i ko kongo le e ka le sia ke riso ngai ke ngalu e ma o ngalu e fo ia le fai mai ia le vaenga mo nga lesi vaenga le fai mai a fai fo i o ia te au ona pero feta ane le ka ukala Paulo ia le wa umai nga fai mai fo le tau tala i ngana tangata atoa ma angelu ai le sia lofa le sia nga e pe ia ia mo mole su me palo kang i foli le sia nga e ma ko ile ai ia sia nga kau kala i nganga ese pe ale sia lofa ia ke oi vai nga ru le fa mai apostol ko mai a fai fo i o ia te au ona perfect ane male ilole o me lilo uma male poto umalawa a fai fo yo ya vanga momoanga lua o le perfecta ane kele kanga ka fapea alua sa perfecta mai lea perfecta ane lea ya lele ele tu langa le ka ukala le perfecta ane ai ale ai se alofa e mai mau for kaimi ole makua i mai mau ale taimi pe ale ai ala sika mai upu ale kasi ole alofa newa wa kamo Paulo ili va ai Paulo le kalesia i konito ole mele le kupu kongo le kalesia konito ele alofa lesi ele o fe kafea i ele alofa kongo kusala pe fa pe o la me alofa o lo kau kala i ngana esi ele esi alofa mai mau kai vi ele tu fai foi oe o tangata ke perfecta ani ele esi o alofa e mai mau for kai vi ele tu le si va nga le tau tala le wa kangola apostolo ku wa ie ko inga ia ka mo moli mai ele fe au le ekalesia kon to le fa mai o le fa ku fa mai fai foi o ia te au la ka o e Paulo ia fai foi o ia te au le fa tu uma e ave ese ai maunga ai le ai so u alofa o te le au nga lava e vai me ke kele ko lu le tonu le kalesi o le fa ku o le tau tala i ngana ese ia mare ma perfectanga ale fa mai Paulo i me e ko fai o le ia me ia e ko ale ai so nga lofa ele anga vi ia le tu ma ngai yo le upo le tu mo ka ko uma ma ngai le upo le tu ia mo le au fa tu uma ma le tino ke wiso le au pa ia ma le au pele di ta au ne le eleva ai le apostolo mele le kupu i le ekalesia konito ele wa ole wali ele me lo fai ele ai ma se lo fo ki kanga kai wali tau tala ngana ese ia ole perfetane ma le fa tu o kama ia pe e va ai mau lalo istangata e va ai mau lalo i tangata mativa ma tangata vai le ko kongo le kalesia ke o le mea nga
o le kupu kongo le ekalesia o le alo lofa i kamanga i iskangaka a o le tonu o le ekalesia ma le tino Kristo i kongo le ekalesia i konito le o fai mai ele kusi le apostolo Paulo le o kango le apostolo Paulo fa kai ku i nga i kongo ina ia fa faingo fi o nga fa aulu le fe aule loto tangata konito ia o le fe au foinga mo ka ko ni tahe ele ai asa nga o me e ko le kaukala mua mai le apostolo Paulo i foi puia vi ele tu mai sa po vi ele tu le si me fa mai fai foi o te tufa ina o me umo e fafanga ina e matitiva fai foi vai fai foi o te tufa ina atua o me umo e fafanga o e matitiva ele ai so o alofa ele anga ko ke lo o ele le ka mau o le ngaru ia Yesu le se me o ke fai o ke mau ai le ola e fa vau le mele nga manga o Yesu e alu e kufa nga me onga muli e tu ai le ia te ia maamo lo na sata o fa ko ia le manga o ele ka ale wo so mai fas fai tau le ale fa mai fai o te sofa tufa ina atu me uma e fanga ina ai e matitiva vai ele se lo fa ia ele mafainga fai ele ka ele li ma o le nga sa Yesu le me vi ele tu ma sa pati vi ele tu o le si va nga o foi pu fa mai fai foi o te tu ina atu lo tino ina ia susunu ina fai foi o te tu ina atu lo tino e susunu ele ai lava ele ai so alofa le ka kala so alofa o lona winga le ka kala Paulo iai fa fe o ele te mai mo malta o nei marka ka le fa so ona ule fo ile ka o te tau tala i fo lava ia ta o fa pe I mai le me o le lofa i lo ola o te lofa tu wai I le tu fa fe nga fe mai ke lofa I le ku e ka lo uso le u ka fa o nga ka oko ai ale le tu la fono sili ale tua olea alofa I le tua malo loko a ko malo mafau a to malo nganga a to malo kingo a ko olenga ole sili nga lua ia e alofa atu I lotua oi e pei o e lava ia te oi ale we fa longo I le tai au ne e makaukia le upu nei o le alofa I tonu le fiongo pa ia le tu fa mai fai o te tu ina tu lo tino e sunu ina ai le ai so o alofa e le au ngā lea I ate au however ai e o I le oki e o ai ngā ku lo kingo e susungu ai le ai so o alofa e le au ngā I ate oi mela le o lo o atangia I ne fe au le kau mono atu sei tu lo el apostolo Paulo I loto tangata o ekalesia le konito vi ele tu ma sa pa ke vi ele tu nei tai au o le aka ko o lola I le siva enga le ala o mana tau tala Paulo fo ile I uputo mua I o le kusi le o kango ia kulo ia le apostolo ku a maka mea ia tu o ai ko fa mua ai ko ia o fai ia ma o fai o ia o se fa ta inga ina ia fa ngo fie o nga fa ulu fale le upo le tu I loto tangata konito ele I fa pe tu ia pe kusi le lima o apostolo Paulo fo le kangaka o oe kusa pe ke kaukala ele kusia lima Paulo nga kusia lima Paulo ia nga kango Paulo fa ka ia pe o ke kaukala I nganga atangata a toa maangelu ale ai so alofa ele a wale ke wa fai o ia ma fa ataita inga a wale kusia longa lima I tangata o le ekalesia I konito ina ia fa ofi ngofi ina ia fa ngofi ona ngoto unga le ia le alofa I loto o tangata o le ekalesia I konito
vi ia le tua mai sau paki ia e vi ia le tua ia i le nei taia fo malole soifua manuia ia malo fo ile i tato ainga i nei taia fo vi ia le tua le ala o le si lava enga le e ma nei ai tele ia le tusi pe ngo fa ku ngale si furu kolu a veces o le unga maku i kilo amasila sila le apostolo Paulo le mele kupu kongu o le ekalesia konito o le e lek le mele o le alofa o le mele lenga lek le olanga o le tau le mau o le kasi ale me e le o le mau o le mele ka o le alofa fai aku e alu fa ka umanga me ma ave ma e makiva o saule munmuri e vaku aika le ala wa fa longo ie o le menga o le tupu fai o le sa kupu kongo le ekalesia konito o fa ape I mai le ekalesia ngai te ngalue ai kilo ie le fainga kusi la kusi Paulo ia o se o onga fo ile mo wa o le te fa so atu tai au ni ia o ka ia kusi la ulima ia ke ia fai fo ia o ma fa taita inga o ngei mea o le alofa I se tangata ia vi ele tu ma sa pa ke vi ele tu nei tai au kako vava ai la I le fas fai tau le kako o mai le fas fai tau le o winga la ia pe ona o fai atu o le mea ka o le alofa mongi o lo alofa mongi e ke alofa ai I le si o uso tangata le ke luanga lulu e ko kongo le ekalesia ke uso fa longo la e ke le io pese fulu tasi e me e rengo kilo rengo kango si I mai tonu le kongo le fiongo pa ia le tu o le me mo fa mai e ongo sai o lo ongo sai e ki mafai ai onga e alofa I le sikanka o lo ongo sai e le ongo sai ele mafai onga e alofa I le si o uso tangata le ke luanga lulu I tonu o le ekalesia nga ke ngalu ai ia ma le ekalesia fo le o ke ngalu ai o kako uma leito tonu o le ekalesia ke riso po le ale ngoa na fa ngoa ia le ekalesia nga ke ngalu ai o kako uma o le kongo le ekalesia po le ale ngoa o ke pole le ngoa le anga o le ekalesia ele se ekalesia o le ekalesia ke uso ele o se ekalesia se tangata se kulo ele o se ekalesia se perfecta ele o se ekalesia se apostolo ele o se ekalesia se kupu ele o se ekalesia se ali o le ekalesia ke uso ne ala e fa longo ia I le tai au nei o le upu mo kako uma o le upu mo o le te mai mo ma le tai au nei o le upu mo le mele ta o le lofa moni le fa mai e ongo sai I le lofa o le ongo sai o le fuo o le nganga pa ia kasi le fuo o le nganga pa ia o fa pe I mai lo ongo sai le ongo sai e le mafai onga e lofa mongi I le si o uso a ke usiano ngai ke lua nga lulu e kokongo le ekalesia ngai ke ngalu e fa penga fo ia matato uma le tai au nei le wa ka ko fa longo fa kasi ai ne mea ta ole alofa mongi ele o ka kala nganga ese ele o le perfecta ani ele o le fa kua ole mea ta ole alofa mongi ke alofa I le tua malo loko a ko lo malosi a ko malo kingo a ko malo wanganga a ko lua e ke alofa I lo tua oi e pe lava o oe I ate o e pe fo o au I ate ne ala o e fa longo I leva ai ele apostolo Paulo e ekalesia le a Korinto o mele le kupu I o mele le tupu I le o lo e apostolo Paulo ele alo lo fa iskanga e mai se ala le o li e fai mola ko mele o le perfecta ne kaukala inga ese e fa kua ele
Ele ka mai ka ngaka ia. Le ye me alofa ia. O le fa kua. Alonga fa lave. Po le alofa ia ku mau ngairu eselu esi. Usi kai lo fa kua. Ai ale ai so alofa. Ele au nga. Le mako i mangingo le. Le ala o ka mafai loa ia la apostolo pau. Se kau fa makala mai. Ia winga le mea tau ole alofa mongi. Ole alofa mongi nga e fealo lofa hai e tangata ole ekalesia i konito. Ole alofa mongi nga e fealo lofa hai ai. Ia kangaka uma le tonu ole ekalesia ke uso. Ia la. Lua ole anga malu. Ole anga malu. Ia ole fua ole anga pa ia. Ele anga malo. Ele anga leanga. Aya e anga malu. Tolu. Hamaya. Ele losi vale. Wa aya kuloa wa. Fealo ai mai lesi fo wili. Ia e ka mafai e fai sa fo wili. Menga ka losi vale. Ai kele a fo dingar pe meng. Kasi arma singa o e fealo ai fo wili e ko repossess. Ai sea langa e losi fua. Se le motive. Wa aloi fai la fo wili. Alu uma yede kupe. Ia ai le se kupe kokongi e pili. Fa o ngai ka mai ki fa ka we me ai. Kasi arma singa ai ko repossess ma folea. Lo losi vale. Ele losi vale. Le tangata iai le mea ka ole alofa mongi. Pi ele tu ole si upule fa mai ele mika vale. Ele mita vale le alofa mongi. Ele mika vale. E file mu e anga malu e loko mau alalo. E lima fo ai. E maka alofa. Ele losi vale. O winga ia. Le mea tau ole alofa mongi. I totonu wa ka ko ke alu rofa ko isi o ka ko so le ka ko ke ngalu lu e fa atasi i tonu ole ngalu nga ke wiso Yesu ia vi ele to ole si fa mai ele fa fefete ina le rofa mongi ele fa fefete inga oi ele kupu le se me ia oso sole so ro wakari o ia o lo wa finge nga e loko fefeki ku ila loko nga la fike ia winga ia o winga ia o le mea tau ole alo famoni ai te oe ia me ia ma winga ia ma nga va ia ole mea tau ole alo famoni onga manguia le o ekalesia ke riso o feka fea i ele mea ta ole fea lo lofa alofa mongi de alofa lesi ele ka fa alaka ele ka mui ele alu ikua kusi lima mama ele fia sili ele fia lo ele fia makamua me ala ia le wa makanga le fa matala mai le apostolo pau ina ia fa ofi ole mele le mau i kokongo le ekalesia konito me ia le wa ne wa mata ona fa malau mai le apostolo pau o winga ia o tu ia manga le me ka ole lo famon ele e on sai e anga malu ele losi vale ele mita vale le fa feteina ele a mio makanga ele a mio matanga yo hai ke loa o ia la wa mio le foi o ke loa o ia la wa mio o le mio makanga foi le e alu fa mai o tangata fa o la inga o le mio ia o ka se makanga o wa mio man ko ele o fa pe tani foi le fa pe action is louder than words ele o kele ku la wa mio ele o tele atu o la wa mio e lo ai oi ai fai o oe e lo e tangata so le o la ka mafonga le u po fonga le lo ku yo so fai aku o le amio fai o le amio valea le amio fa fela o nga e alofa
ilo uso le tonu le kalesia ke wiso pa fa pe nga wami ia e va venga ko o ku kanga ka pe fa pe ele ka ko mu ia o le e lek me e lo so fo io ma so fo io la o le si upule I fa mai ele sa ia e ia ana lava mea ele sa ilia e ia ana lava mea aya ya lofa mau se mea kufa kusa lai esa ilia ia se mea ele si onga uso le kongo le kalesia ye la ke ngalue I tonu ele sa ilia e ia anga lava mea ai loko fe so e lima fo ai e hau I le si kanga ka vai ku le lima vai fia mau se kupe uku e pensim fia mau singa se lengi e fa ka wese fa lao nge yeso e ke longo fia tanga ta fa penga ko kongo le kalesia a faila olai e ya te oela ia winga ia meta o le lo famu ele ko fa ya ku se si ya oi ai ja langa le ele meta o le lo famongi kong o le kumu oi me e kang mali e mo se ilo ako se sukala ia alu ngaka ko fa feilo ia lo na mana onga ole lo famongi le to tonu o ele si upule iva mai ele fa aita ngofi kasi le me ole tupu I to tonu ole kalesia ke nga le uang e aika ele uang e ika ale famele fi on pa ia le tu ele kupu fa ku ka mi ko pe aika so pe amai ka ika ika ngofi fa fenga ya ngai loa ma tupu ia lo fatu tua ia malawa mi pe fa pe ke ika ngofi nga le uang ya ika ele skama I mea ika skama I mea ika ele fa aita ngofi aisia onga ole mongi ole lofa lau ko konga ai maingu I metinga tulo ai maingu I metinga ongo sa I makinga tulo follow makinga ele fa aita ngofi onga ole mongi ole lofa lau to tonu o lona loto vi ele tu ole si upule I famai ele tu ina I tangata le leanga ele ku ai fua ele ku ai fua se le o ko inga nga famai mau ke o ia nga famai mau ke o famai le famai le sa ngol le mai fa o o ia nga famai mau ke o e fakalia nga ia ma kala ngol fa ala famai fa o ngof ala ku ai fua a fa ko inga e filosofi o mokulo ia nga o mala ia ku wai ele tu ina atu lele tu ina atu tangata lele anga au ke ku wai fu au ke ku wa ia lele anga ile sanga nanga le ya se si perfect ia o winga na o me ka o lo famong e ka ofi kom o ke po inga yala ro le fifia ma ku wai fu le si uso tangata le si kanga ka le ke lu kongo le kalesia ako nito po to tonu le kalesia I Samoa New Zealand Samoa Amerika Australia Amerika Samoa fe lava enga lue au ke ku ia le leanga ile stangata ole si upule iva mai ele fia ile a mio leanga ia lenga ele fia stangata ia ile lo famongi ele fia ile a mio leanga ia ngai ke si la fia oi ole fo yo ke lo wa ole a mio le anga ia ole ku inga ngau le kingo le ka tau tala ele karti e lima ke se furu fiku e to ina na ole tino ngai malau fa malau lau mai nga ole fo ku poa fa so tangata ole muli lua tawatane ole ama o nanga po ula vai menga o menga fai menga wa mio lenga o a mio nga lele ele fina ngalo lenga o mea o kingo e ele tua fa mai e fia ile fa maon
fia le whamaongi lea le tangata o lai ai le mea tau o le alofa moni i lona loto. Lea la ua makoa i whaaka oko mai e le apostolo Paulo ia mea. I le ekalesia i konito, o le angal o le melea, o lea misi ko kongu. O mea le misi fea, o mea le misi tutono o le ekalesia i konito. Makangaka o le au loku i konito. Leva ai lea le apostolo Paulo, i le ekalesia i konito, o le mea lea. O le mea lea o wha le kongu. O le mea le fia fix i tutono o le ekalesia a konito. E au o ngā wha le lei le mele. E au ona maua e tangata uma o konito. Le mele ka o le alofa moni. O kangaka. So kele me alofa le tangata. Tau tala i ngangana ese. Pero feta hane. O le wha kua o kangaka. O le makua i makau kia le wha kua o kangaka. Se va ai le mea le fa me le apostolo Paulo le ye. O le va ai le apostolo i ko kongu o le kalesia le i koniti. O le mea le misi ko kongu le kalesia koniti. O le mea tau o le alofa moni. O le alofa lea e te alofa atua i le sikama, e te alofa atua i le sitina, e te alofa atua i whaangau o iskangaka, le ko kongu o le kalesia. No va ai o le mission mele o le mele wa lai ona kusi ala apostolo o Paulo le kusi dia se au maila i ala fa mo ai ala kama lo ngana isi le fa mai ai e fa sili aku onga kaukala o i ngana isi lo se sia kan ile kaimi o le kaimi o le tala inga o le tala le ngu isi sa kaukala i kamalo i ngana isi. Kamalo ngana isi sos ko i nganga. Eva ai aku ngu ngalu i kala inga. Makau kia. Sau mai o i Antioka i Suria, sau i ku Peru. Fa solo ako i lunga i Minor Asia. Alu waku ai ngai Efeso ngai aku i lunga i meka o te roa alu i Filipi fa ai ifo mai lalo me ka o te Salonia alu ifo ai ngai Korinto Perea fa solo ngu ia male ngu fo lele o Kirita le nga waku i malanga mulmuli le wa afi fa pangkar kamaro ia se va ingangu ese ngana ai ole mea lofa le tua sai le kamaro e loa el kamalo kaukala uma nganga angu uia ngalu e kala i el kala lengos hale o kangor kamalo au mai fai il fa kai ma mai pe ote tau tala inga ngana tangata nganga nga fa Samoa konga fiki ko lau tu walu fa ya kau e loa uma e Paulo kaukala inga nganga ia ai le songa lo ko manganga angip kau kala fo kamalo ngana angip ale fa mai fa ele ai so lo fa le songa vi ele tu mai sa popo mai sa pate vi ele tu i le nei taiao ai fia ile fa maoni ai fia ile fa maoni ai va ai nge ile fo ilea i mea tau mea kau fale nganga ngai ole ufi fata ole Hamilton ia ole fusi pau ole famao ia ole tali poponi ole fatu ia ole pelu ole upu ole tua ole pulo ole ola tanga o se vai ole tala lei ai baba ai le fa mai e fie le fa mau ole fusi ole fa mau ni ole fusi nga ke fusia uma ia o fukau ole fika ai vai le wo ke ia wo muli mai fa mai e fie le fa mau ole fusi
e fusi ai le mea ka o le alofa mongi ale seu fa maung ele me fai onga mau le mea ka o le alofa mongi I lo soifu ma so fo yola ale muni mai e fia I le fa maung o longo winga o le fusi le anga ke fusi maua mea uma ia le ulau aku me se fulu kasi se fulu kasi ile fa maun pe vai muli mai anga ke fusia uma me onga ku mau le me ka o le lo famon I lo soifua malo ola inga ia mau le fe alo fangi I to tonu o le ekalesia ke uso ia saulola ia foi pu muli ia ele tua mai sau pa ke ele tua nei ta e fo praise the Lord fa mai lola ia le foi pu muli leo la fa uma to ele tato maluta e o fale nganga nei ta fa mai foi pu muli ole nei o tu mau le fa tua ma le fa moi ma le alofa o nā mea e tolu o le sili o nā mea o le alofa lea e ku mau me I e koru le tau mai o le wha kua o le wha moe ma le alofa e ku mau le ua wha I ma le wha I pu le wha I ue le tatou maluta e o nei fa mai o le alofa ua sili lea ina mea uma ia lea mai fa longolongo I le se alofa ia ele se nga pe ale ia se mea tau ose alofa moni o le alofa moni e ke alofa I le se o uso a au o le alofa mongi e ke alofa I le si o uso le ke lua ngā lulu I se tonu o le ngā luenga le atu pe ale ai se alofa mongi o le kau kala I le kale sia ko nito a o fere me a maka mai e a maka mai ko kongu o lou ainga e a mata mai to tonu o lou ainga le vao oe malau ko lua le vao oe malau whangau le vao oe malo uso, le vao oe malo kuafifingi, le vao oe malo anti, le vao oe malo anko, le vao oe mau kausonga, le vao oe mau nieces, mau nephew. Your extended family, e a maka mai ngā mea le atua. Le anga o le a inga ngā maka mai I fuafuanga ma le plana le atua. Whako a whaaku ale mea ka o le kalesia ngā ua fio mai Yesu. Peila o le ekalesia le ikonito leo ke kala mo atu ele tae au nei lenga kilo ele apostolo Paulo le leka ile mea le tau o le alofa mongi ele o fe kafea I ele alofa ikong ne alawa kua itala noa mai le apostolo Paulo ina ia maua ele ekalesia ikonito ina ia mau le mele ka o le alofa moni inga ia feka fea I le alofa moni I to tonu o le ekalesia ake wiso ele mafai o nga e sau le ke sau e kau mafai inga ia feka fea I le alofa mongi le kokongo le ekalesia ala ke le alofa I lo ai maka mai lo ai la ke le alofa I lo uso la ke lua le anga malo ko fingi la ko ke le anga mo anti mo anko o fea mea maka mai e a mata mai to tonu o le ai e sau la ma le attitude nga e ke sau e ke ngā rua to tonu o le ekalesia a kolo nito e ke sau ma le aka ma ngia ngai au mai tonu I e whaafai fie foi la whaafai fie o na whaaulu e tangata whaafai fie o ngai loa e tangata o le tangata e ele mele aka o le alofamu kele kuskusi lima kele I fa ika ngo fie e ke ongo sai e ke anga malu kele anga malo vi ia le tu leo e fa longo o le sili mea I e ko le kumau o le alfa aisea ua sili e le alofa I mea I e ko
o le alofa, o le atua, o le alofa lava ia. Pea wha mai mo mua, i one mta upo e wha, ai ke mau ai kukumu. O le atua, o le alofa lava ia. Ia, wha manuia mai le atua le tātou Polokalame, le ase mea ule mwhai o na o to ele wha soa le tae au nei. Ia anga lei mai le atua wha atoa atu e lona ngangpa ia. Ia, se mea ule mwhai o na o ia ile se iloa tangata. Ia ole a tātou whai ui se te talo. Ia, i o vai le atua alo mātou tamā. Ma mai anei, ia le Polokalame o le maluta e au wha le nganga. Ia o se au o nanga e le atoa. E le malama i fo i o tangata o lo nuu e mese o lau e kale si pa ia le tae au nei tama o lau tatalo la fo i atu ia te oea nganga pa ia e te wha malama e te mori o i aio fina ngalo maloto o lo nuu mau tangata e mese o lau e kale si pa ia le tae au nei tama whaftai mo lau upu o na o le alofa lea o lo mana o mia i totonu o lau e kale si o lo mana o mia i totonu o le tino o ke riso, ina ia tasi le tino o ke riso. Ia wheta whea i le alofa monu. I to tonu o lau e kalesia, lo mātou atua. Tama, ia lo atu male mana la upu. Lave ina se nganga mo lo malo tama. Sili o ia me uma. Wha malo sia i le tino o ke riso. Ina ia tasi le tino o ke riso. Se upo si tala o tautala iei o le tautamali i lau whaafonga ni aso tama, whamangalo mai au o lau o auna. Ai e matuavi ia oe, ma whaamanuina lo suafa. Ia ili neitu la o le aso. Ia ili suafa pele, suafa pa ia, le suafa e mau alunga, le suafa e lau tele, le suafa e loloto, le suafa o lo tumu i le alofa. Male alofa muti vale. Le suafa leo o lo mato li i o Yesu Keriso. Ua o te talo, ma vala au matuaine. Amen, ma amen, ma amen. Ia, ni ele tua mori atu le whaftai, ai le ato umalesa ma futa mai ni nei tae au, ia ma mai fo i se whamalosi, ia o se komeni nei Polokalame, ia ole a o le tō lau ina atu o tō suafa, ia naua tō tangatanga ia ne lava iai, ia ila tō umalesa, mafuta mai nei tae au ia mori atu le nganga whakatele le ngata ko i leo o na le atua mo la tu whalitua i le au whatutua o ma le tino ke riso le au paia ma le au pele ia i le nei tae au fau ia malo lango tele ma maununga se vi inga o le tua ia e tu mau pele whata waa ia i tangata ia mai ate au nei le tino malo fo mafulu ia o te whatu samo ia nei tu la le tae to fa sufu samo o te tula i masavali ta'u atu lo suapa se longo atu yo ainga e mata utia lo mana se ilo aya uo uana o ele ala Yesu e ole pa o la tanga o te tula i masavali ta'u atu lo suapa longo atu yo ainga e mata utia lo mana se ilo aya uo uana o ele ana Yesu e ole pa o la tanga Yesu e ole pa o la tanga Yesu o ole pa o la tanga Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use Youth Big Group money.
You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and Tawai. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa Mtala, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your Mtala account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For Mtala, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa Mtala, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your Mtala registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your Mtala account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.